Сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэндээ 10 үг болон 10 өгүүлбэрийн part 6 хичээлийг бэлдэж ирлээ. Та бүхэн маань хичээлээ дуустал үзээрэй. Канжан, канжан, цуу, гуухян, гуухян, төрсөн нутаг, гунюйл, гунюйл, албан ёсны амралтын өдөр, күксү, күксү, гомон ба гомонтой шүл, күкжог, күкжог, иргэний харьяалал ба үндэс угсаа, куикори, куикори, эмэг, кючик, кючик, дүрм журм ба зарчим, наахөл, наахөл, дөрвөн өдөр, негтай, негтай, занга, нурёг, нурёг, хичээл зүтгэл. 저는 간장을 넣어서 음식을 더 맛있게 만들어요. 저는 간장을 넣어서 음식을 더 맛있게 만들어요. Би сой соус нэмээд хоолоо илүү амттай болгодог. 저는 방학 때 고향에 가서 가족들과 시간을 보내요. 저는 방학 때 고향에 가서 가족들과 시간을 보내요. Би амралтаараа төрсөн нутагт очиж гэр бүлийнхэнтэйгээ цагийг өнгөрөөдөг. 이번 주 금요일은 공휴일이라서 친구들과 여행을 갈 거예요. 이번 주 금요일은 공휴일이라서 친구들과 여행을 갈 거예요. Энэ 7 хоногийн баасан гараг амралтын өдөр учраас найзуудтайгаа аялалд явах гэж байгаа. 저는 점심으로 따뜻한 국수를 먹었어요. 저는 점심으로 따뜻한 국수를 먹었어요. Би өдрийн хоолндоо халуун гомон идсэн. 제 친구는 한국 국적을 가지고 있어요. 제 친구는 한국 국적을 가지고 있어요. миний найз солонгосын иргэншилтэй. 언니가 생일 선물로 예쁜 귀걸이를 주었어요. 언니가 생일 선물로 예쁜 귀걸이를 주었어요. эгч минь төрсөн өдрийн бэлгэнд хөөрхөн эмэг өгсөн. 학교에서는 규칙을 잘 지켜야 해요. 학교에서는 규칙을 잘 지켜야 해요. сургуульд дүрм журмыг сайн дагах хэрэгтэй. 저는 나흘 동안 아팠어 학교에 가지 못했어요. 저는 나흘 동안 아팠어 학교에 가지 못했어요. Би 4 өдөр өвдөд сургуультай явж чадаагүй. 아버지는 출근할 때 항상 넥타이를 매요. 아버지는 출근할 때 항상 넥타이를 매요. 아ам маань ажилдаа явахдаа дандаа зангаа зүдэг. 저는 꿈을 이루기 위해 매일 노력하고 있어요. 저는 꿈을 이루기 위해 매일 노력하고 있어요. Би мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд өдөр бүр хичээж байна. Лайк болон subscribe дараарай.